Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Sorkar uba Sanbor Shulai ubalongru UMLA ka 19th South Shillong constituency hakasi sa jan ulaple patba ya ka municipal market lani ka yodak laban kabalate ha ka jinglut kabakot che ka khatsaw klur arpunyo lak sanphaw hajar tingka ya ka jinglut jingsep ha ka bate ya ka tika yo labay tingka lingba ka North Eastern Council jong ka Sorkar India ka ME 2552 OH Creation of Capital Assets berhakani kasi balapli layadon langru usketri ka NEC ka Sorkar India u Satinder Kumar Bhala ITS u CEO ka Shillong Municipal Board u PK Boro MCS u EE ka Shillong Municipal Board u ba FB Khan u Assistant Engineer ka SMB u EG Binan u JE ka SMB u ba P Suting Urang ba asnong kalaban uba Edward Karwan lang kidukot kador ba asnong laban bat kinong syong yo. Uba sanbor ulapan pa ya kajing sokmen ban yo ban pli pat ba ya kajing te kabasaw mala kabadon hayodak bat badon langru ka community hall jong kador ba asnong laban. Ulapan pa kajing kublay ya ki officer jong ka SMB ki baladon kabinta ka bakraw ha kaban penyo ya ka scheme kabalas dang ban pentre na do usnem ar hajar ar puar. Ulo ang bakajing la ban pli ya katay kajing tay kalong kajing ay kam ay jam ya ki baduk ki bakardu bakin la ban kamay bad kalong kum kapliang ja ya ki ulayat huru badang shen layo biang ya kajing bay tingka ka baar klur tingka na ka Urban Affairs Department. It's a double attraction. Market from Office of Development and Community Hall. Please open. Do the honor, please. Are you? Government of Meghalaya, inauguration of newly constructed RCC plus 4 commercial building, Yodak Laban Municipal Market, Shillong, from Community Hall of Darbar Shillong Laban, funded under the scheme of NEC, Government of India, MEQ 1552, OH Creation of Capital Assets, amount to 14 crores, 27 lakhs. Habanang kong sobrang ingu yublay ba hadir mga lasajid bang kumemeli te ngasukumen nadu mensi merangkat porok kido sulung konstitusi nomor ba lalaban yo ini kayo kacaka hakaba kaba he nga but mensua apor bangide ya kena ngin lawan school kade ka yodak ka bala daga yow nadu por pareng na sobat ay kuble yuru ya iba PK Boro bolong CEO Shillong Municipal Board iba FP Khan bolong Executive Engineer kiba de ki backbone kiba ben kre ka DPR au sta marajar kuar bat mentau sta marajar atun riu lat dem ni letre stom bat ay kuble yuru ya Chief Minister bat boro ki cabinet minister ya rap
Rookie Minister apa Delhi bang Lalet banyak keren Rookie Officer dengan NEC juga ai yang nak fund ko belum aduh kat sau kurun ni pesan lah dia ni dokumen kumunong chong sinong ba ha ba he angne ni dokumen balayo yang nak yo balong G+3 lah ni sau malah kaban ya rapru ban ai kamai jam yaki long yang badok ro bom do kam jam ban kamai jakpo ada kalalong pliang ja yongki duk sup siang siang de nasok benalo kata-kata ba nagaliang jong urban affairs department leng ba kecing ini ba initiate nagaliang Shillong Municipal Board rengkat mengaku MLA ba dang sian ni layo sanction yang pada ada cakap bangiyeng sa arkrur kabangin yang ada ka hapo gila yo ka dorbar snong ya ka dorbar hall jong dorbar snong de ban suya thu ya phi kalong ba kanegan de ka dorbar snong kayo kebening konge hanga konsumsi bar baru kanega snong laban kepala tha kepala don nadu por pare hadin bod house snem menta nginyo no ya la ka jongka dorbar snong kai ka dorbar hall ka kumti hall kum ga balong hagi po snem ngi hapo ka dorbar snong laban ngim don dorbar hall dangi plong yek jingalang bakan tang jongi ya jingalang yek dorbar snong meetings ngi haban pelong hau tunu mutundai jongki perlok asmi jongi asam klub daga banyaban siu daga pisa teu boleh musim laino ngi atre ngi doai mir berbersih barahaba khadu ngilayo ngilayan dep ya lapor babiang but ngalong go bakaben adu kata but kabasa pat kalong ba ngap ha en kubur ko balong meneru ba yo kilong beli kuat kilong berdisiplin kibakin ngila kerpat ya kiru bat kiru kianget bakin sumari ka aku baki sumari la ka jong ka yinga sam dikine gidi ki ba ini sultanan maha kapur ka jong aku memilih lala penio ya kayo kom dorbar hall jong dorbar senang apa kanu tuli ki stall berok ha jame kita kindon kumbasan pulai ti sampai tuli nak ini kesan pulai teli horo kinyo gitu ke belasong lupang ni ayo ni kini belasong lupa ngiladap ai mentala don stio ngale de kalau kidip kam kini yo jong nombor lagi jong sto nilai ele lang aga jing don rekat jong aku memilih kadot rong ba snong ba dorbar na leng chi officer jong Shillong Municipal Board bat kinong yo baro kitu kita existing ba shomon suahang ne aga por bangislang ban pentre ya kana ka market ya ka yo te nilapan kriya ya kita perihang tu hakman lapan sinar katin te la Aisyah tong itu basyo te kini kiwi pat kini kiwi barang sa pan kalau mungkin saya song bang join meeting mungkin siapa kita kami nak liang jong ka Shillong Municipal Board ada bar sinong bakin pej nak aptam nak sinong sikan thai sing samla kin pej bah badi baki de benyo ye ki baduk ki kordo kadang kadang ka jingot jong ki nang DCR ki ona ba kimsha ban rai ti CR im ban diang ni lapan batai hindar ki kata lah batai ki kendon jong ka Shillong Municipal Board kilong dress chicken te mencisi hapor ba ngawan inspection hangne ngilai kendu ya ki kile ya tu ba kilayo ko ke jaka hang hajan kilawai ko ke jaka bukinnya kinya senyang lang ngilai ke dukan mun hang tu sabar jo na kayo hang tu ki penku ki siar ndak kilade go rai kini ki dress chicken apo bandi bang itu bagini ki basung dukan ki hapru ban siu tharai deh kalong ka nagalang Shillong Municipal Board daga jinga treyang bukan dorbar Shillong kan ka kinsa fix ya kari nomor bahang ne ke municipal ka ban pej maintenance ka ban pej ya galat ya ka umbam di gajing penku ke maintenance ki syukidar ki security manai tulap te ka empala banong ya ka rit kimpat fix kita song ban pej kat pala kumu meli ngakerpat
ya ka Shillong Municipal Board baga dorbar song bakin pet baga long reasonable kan long kaba long reasonable ka bonum he than krang ba gila ban yo kambun ka kamai kaji compare tu ka yo mun chua ki nong wan dia ki nong wan thiet ki juot yo na bangin wan thiet jin thiet apa ban nyimyo ban yang tang ya ka iri ban ada slap ru kedik ki bakin thiet kin pet re mentah ka ni ka kade ka jing sisa ka ka jing ka jong ki nomor ba ka jing ka jong ki kalong ban nagaliang ka jong ki haban bu kali seta surong bar pan habi ki mar mata te da slap da shitting ting da kadon ka block ki traffic police ki misha bakin yang kata ka jing ya juga hindai to bor kata ka lahi ki ya sha somehow they manage temen ta ki jing ki lakut nomor ba ku mo ngepi kidono ki mar ki mata baki wadi keli ki rong be apa ka parking play ka parking hantai gum dunai ki sanpo harun ro kli ka dikin rong kin panhab ki mar ki mata la da bang tu kin le aku kin ra chal ki jong stol banan ku ki kali bar ki kamar hangne kini gi stall mendai tang ye kinong gi jor se kino gi jat jingdi kibun kila kidon ya kidon ko dok ha dosier kutung ki jor ki jab kindal gi wi di stol ru ki jan kila bukan syar wala ki barim ki baron boro kinon kan janji beauty parlor gina eta ko tak membatai ke jingdu jing sap tang ni ka